pogled na malo polje. Ovo je stvarno sramota koliko se smeća baca sa strane. Desno imamo put makadamski, 20 minuta spusta do Blagaja. Mislim da je kao bunar. Jest, četiri. Vrijeme obući vjetrovku. I možemo krenuti. Hej. Vidiš šta? Miran! Miran! Dođi! Mali! Miran! Vidimo što tabla kaže. Tabla kaže Vandalu su uništili. Dobro, ajmo dalje. Da vidimo šta tabla kaže. Žulja, Rabinjan i Vesimir. S ove strane Blagaj, Šubanovo polje.
Evo ovdje imamo stečke. Ali idemo dalje.